Mistari 6 ya Biblia itakayokufanya ujisikie vizuri. Katika maisha, sote hupitia nyakati za maumivu, maswali na kukata tamaa. Lakini neno la Mungu hutupa tumaini, faraja na nguvu mpya. Mistari hii ya Biblia itakukumbusha kwamba Mungu yupo pamoja nawe na hajakusahau. Biblia inasema, wakati utakapofika, mimi Bwana nitalitimiza. Isaya 60:22. Hii inatufundisha kwamba mambo yote yana wakati wake na Mungu hachelewi wala kuwahi, bali hutenda kwa wakati mkamilifu. Yesu pia alisema, uelewi sasa ninachofanya, lakini baadaye utaelewa. Yohana 13:7. Kuna mambo tunayopitia leo ambayo hayaeleweki, lakini baadaye Mungu atatufunulia kusudi lake. Mungu anakuhakikishia kwamba utafika salama, endelea kumtumaini. Zaburi zinatukumbusha kwamba tumaini letu liko kwa Bwana, naye hatatuacha. Anasema pia, nimesikia maombi yako, nimeona machozi yako, hakika nitakuponya. 2 Wafalme 20:5. Hakuna kilio wala maombi yanayopita mbele za Mungu bila kusikilizwa. Yesu anatuhakikishia tena, nipo pamoja nawe siku zote hadi mwisho wa nyakati. Mathayo 28:20. Hata unapojisikia peke yako, Mungu yupo karibu nawe. Na Biblia inatufariji kwa kusema, maumivu unayoyapitia sasa hayawezi kulinganishwa na furaha inayokuja. Warumi 8:18. Kile unachopitia leo si mwisho wa safari yako. Kama una Mungu moyoni mwako, andika amina. Mungu akubariki na akupe amani.